Iwe fakupan mari di got par kiri sujabur ngeri got kren. Kiri sujabur ngeri got kren. Wurinan music kits wika par ku serik fagan. Kena par iya bukura ikan wara SoundCloud. We waka fakur poche we. Download tiri ke puru ri baru buat tawari play ri feri tasi kayak ngeri kits. Iwe waka parari ya pura wide. Ebe me kits fakupa me fiats plus rerikan. Usara. Itera berikan era kids shooting. Era seri DNP Gym XEN. Isa seri ke. Usara tipisi ke purifen mispronounce seri itera kiara bas. Gym X entry. Ye sudah ye niari itera icakan. Kiri suca pur ngeri kotrere music kids mi kar kyo serik fagat. Iwe si buah kapar sefari di cak me ifa enni wuri sefari do cak kon ngeri kids. Ya si buah kapar witi coach pacie cian meri proba kapar pa itar witi kis story burit. Ats bude kapar sa buah ats kef fagat paibet. Itera per ats nesen nora iburit are Fouten showing me nonomun showing. Iwe si buah play di do cak kon para ni wuri sefari cak. For one last time sa akat cak pari tiba cera cara buka patunin. Iwe sa poputeri. So at this moment, kasi wajan mamarat si boy play kan ngab gat tukang ngoruk sering ngeri kapaseri kan par ifai we focus on me a message menari kare apa sa.
kirisho be maritigot. Foku kirisho maritigot ren. Wurinen music iga kursi ya par kurserik fagat. Bukan fakun obus metiro watch medisit. Rerat siakan mang ace bubuteri ace cie fagat iga ace program nori burin iga ace Bible study ne buring. Siakan mocerat si bu giftain ngeri iyakaran bu episode get mega pon meri be interested iga babai diarro bon fidigi chat si bu fagan masawan on notes Bible. Iwe iraboda siakan play ri wawaker. Poi desi bugat gift time ngeri iyan epon moce tunin ori faso. Iwe iterapian arts nesen nori burin era Fouten kit Soulang me nonomun kit Soulang. Fouten me nonomun eva Soulang. Ace program wesia iterabageri Atekiata Sises. Atekiata Sises. Pus ya wachen ye Sises ebue Atekiata ebue ewe main focus ebue ewe siya wachen ye sipue sinneri ke sipue gura non as chichie fagan. Igen norats kekke fagan arikabas. Mayor wakisin non pipe siya kanan nero non ace program. Mak no pugeso sa bunagon meru wakisin irik meru. Ye weda pasa. Nupun ngang upatekiate upue ofa to arabas meirisin rei. Nupun ngang upatekiate upue ofa to arabas meirisin rei ige ngeri. Ye no te wakisin ren ace program ge wara urusar ace entire program Atekiata Sises. Siya watching ye Sises epotekiate. Pun Sises epo pusipon ofa do arabas ngeri pusin. Esap ngeri ye ke esap ngoruk esap ngeri gits. Pun kits meirisin iwe Sises epo ofikits. Iwe siya wese pun Christ epotekiate non ace neseri ke norats kekefagun. Bori uriti iteraberati program Atekiata Sises. Nge iteraben ace nesen menorati program era nonomun me Fouten Soulang. Ngabu kapat usa feru batiru. Pun nesen sibubon warung ne firat sabuim nesen chomong krebo baba iti. Ige chomong krebo basari. Pun ebo fet chomong chot chepetekren. Nge kusebo cengai butikor potete goru. Kusebo cen ereri ya kapasen god. Mut ngeri gawut ngeri god. Ebo kapas ngeri gitsmen nori nesen. Give it a chance, eh? Ikapun netibom ebo togori convicted ren mari di god. Nge ikapun kosap tibiu geri. Iwe meban mari di god cek. God ebo cek pani gero. It's up to you. Ultimately metas medicine metsia afara afakun non no fenne berium ikapun kopoe etiwai ke kosap. At least metsi mochasi buferi atsibu Atekiata en Sises kapas. Ge Atekiata Sises. Iwe sibure wo bariatek memerat sibu torogi masorats nesen nori burin. Kose woseri buka panawrap tekiaweti kar ngoruk. Kopoe parfiti yei sibu yatek fagan. Sebi got mira parap no next ya kirisho we wari tu kreram uwe besmetong. Kirisho cabur ngoruk kreram tuburu gebseri eworen kaban emari barawem nyeri bare buin. No way buin man. Kirisho cabur ngoruk sebi got kren uwe betchum megeri gerechung ngerigen. Kose wochen mairai got iboti kar ngoruk. Kopo busik kapas ngeri game non awin nesen
Ataba me kesi wuri marawem. Ngeri bet aibu etsuara marawa sore. Ike esapocak marawa sore nge tapora buru. Fangun mi fera bo busere kemari me busi parkan fiktiri neti berebe me berrau kabas. Pun ebo fakur pusin morrets me pan merrets au kabas non marawe. The wuru geb seri ewa chari fitiar. Pare peti gem seri ewa chafara setan. Pure sap togori epo pan osukusuka me batorong non e faso keo geri au kabas mai. Sebe goti ai tigor ngoruk nor marabaren iten no wherever Sises wa yatek me tigor. Amen. We kiri so jabur. Si pore torogi maso norachi nesenare burit. Nga buka patigor ngoruk ko sewachen puana fitigis nge puana disikits nor yatek. Ni wuri iterapi nesen era nonomun me Fouten souring. Nonomun me Fouten souring. Ewa baiben mi awe gerigits usun ewa kapasan nim. Mi buan aiti gerigits usun verfurun me nonomun even souring igaba chotta boraburin Sises. Nora winchak fast soon ewa rabasaiti wa Christ don marawan. Si awuri di ewa chon kura ige agak ferde kot. Chor berate usun Christ. Kits chor berate ngeri arabas usun kot. Arabas ke pukura Sises non ige non nga. Eisok kun acek tuvich nubuen ngun mifen a non nom ge meri marawach. Kota wachen sibuwe di basire usun non nobun me verfurun ige Fouten souring. Iwe ikere ige nori buri de sapo sokoro. Met sibure ba feriga wadi ne firats. Sibure pachak sabu erawe nennerong nor paipen en niari bet paipere apasa usun non nobun me Fouten kits souring. Iwe ewin aci kapasis menoraci nesen ere metewe Paulus a eredik kochak kororit perbeferi. Rom saburegon meru wagisi ru ye beta aitigerigic. Ausap peru power ferifan. Nge obobut geri kot pue ewiri kebiro o asofera urusen neti bebi. Murin obat togeri sirei neti ben kot. Ren met mi burin na me urusach pan met mi ababai i. Pan apesegeri kyoso regi kororit pue resap peru powen ferufan. Nonobun ferufan Fouten ferufan nge era repobut ngeri kot pue ewiri reno o asurfer seferi netiber. Wewen Paulus era gerupuen mesa victor in Christ kanau Christ amarawach iwe mogutugutuch nonawuch epure par kesiwin sisap siwe par pir nonabun ferifari gabu ferifan kapasis tambaru metewe son e aitigerikic usun e ferifan met son e aitigerikic usun e ferifan ewi sor sapurru gisin egon meriwu era osap echeri ferifan arabet tachun non ferifan pun are owa echeri ferifan osap echeri ewe sam mavet ren abore en kot ki kapase kapasis tambariget ikke farkera urigat metot sora pechekura ngerigich pues ifokut tuburigit seri so sabun ruwe gisiragon moru
Ngai buka pati ngor gapun mior no paiben. Kosa wacha pa fidi we su girom na paiben. Nge ikapun ifai we sigon mutir ige siorap tai wap ko boy su girom paiben. Kosa wachen at least take a pen and a pencil, a paper. Makieti no wana puk. E ke wagisin sigarser. Pun after murirache nesen kawapusi pan sugi se feri ro pai beri wakaran nagari ke met eke wagisi sia aparosa me wesen enne dige me fito seri kapasen god me te sia kara parosa. Niwiri di seferi kapasi stampariget ikke fara krauriget met tots sora betekurageri gits posibue faku tuburu gitseri. Iwe ewi sor sapurru wagisin egon moru ye tapasa. Pun met tatsun non ferifan medicine. Mocherian fiduk, mocherian nebas, navaram tekian marawen arabas, resap pop seri ewasam. Ngerra pop seri e ferifan. Sibu paren niwuri seferi. Pun met tatsun non ferifan medicine. Mocherian fiduk, mocherian nebas, me navaram tekian marawen arabas, resap pop seri ewasam. Ngera pop seri ferifan. Iwi kira kira urigat met tots so rai digeri gits ngesi potuburu gits serir. Mocherian fiduk, mocherian nevas, me navarap tekia. Pride. Kabasis ambarueri. Soulang resabuan feya ngauren mocherian e ferifan. Soulang resabuan feya ngauren mocherian e ferifan. Siburan nagari met pai berabasan nok pugere wi kororit sapururiget wagisin e ngeri uriget. Puikara usap togeri kabas ngeri gebi usun ayupa kabas ngeri ekwarabas mieri ngun mifen. Ngewa kabas ngeri gebi usuridage abi souregen fiduk. Usus sebirit non Christ. Ngang ua anu gebi mirik nge usap abuga geri gebi mogabi bacakun. Puro usap motu ficin pun usap motu ficin geri obusara. Pogiden owachiwen marawen souragin fituk. Punu buen a or narawabe ariri fengen nefi debi. Ifausun esap anedada boyabi owa pop seri e ferifan. Ifausun osap feri verfeuren John e ferifan. Je periwere kapaseis. Ewer. Ikapa kits sourexia a bochura. Wan mocherian e ferifan. Mocherian tu fichire e ferifan. Iwe sibo faku par feya ngauren. Sibo chek feya ngauren. Kapaseis lambaribu. Ikke fare kera esisin. Rabo puera de kits. Bewarawats mi urentibis ike kits mi non mocherian e ferifan. Iwe fitiei mesu hiro paiben ngeri karati asapun nibu wegisin egon metiu ngeri ruebeu. Ikan mi gar familiar ngeri ewe terms segara rage fruits of the spirit. Ike uwan ewe gun mifen. Verses ewe uwan futuk. Uwan mocherian futuk. Karati asapun nibu wegisin egon metiu ngeri ruebeu. Yebet pai berabon iti geri kits. Iwe abwe ekiwaga futuk. Ni show ni bengal mocheiso fengeri eruwen agager rong obut fagan me fiu fagan kou fagan song abangau tibefesen norawa unubuts mogomong me sakun fefer mi wewe geri ekki. Ubwe abasa seferi geri gebi yei. Met wafen ureri gebi waman.
Chakku vi för ki sakku för resap togeri muri ewe mongot. Iwan nakun ewe mewen kits sibu pusin kamperi barawat singeri met e bai berai tigeri kits. Pusin age iro chei kirasi weka saturi be nennerong non. Ike yan karan na wuya ike barawom me fitirong na mete kei bai berapasa gabete wo kisirapasa. Ike abuke kura nge en miron nom non gegang miron nom non. We fairy words may words sibuek yek sefen o kusefen. Ngeri god e pode vedem nam marawats. Nga buka para basa iti ro sefen pode ke wo kisisian neari esa pai kabas pode pusin en god kabas. Pusi god e mögu geri gits. Nge kapun marawats miron nom non ekki mede wo ekki wo kisir right geri gits. We be yet sibuek yekuts. Marawin pin ye bet kote wachen sibue eri kiau kit soling. Esap ebet tot sibotowori tigeri ga marawori non ewafan sosia keren etiwa kod. Marawin pin ever sejak ite fangeri Christ marawari gerei iwe atogori metot medicine. Sanctification a process. Sanctification a lifelong process. Usisiri gapwe or rabasa potogoriarage. I have arrived. I have achieved sanctification. Ige wawasewesen urusers non marawi. Waferi metos medicine. Sisa pasaki ferdirat sibuarage be impossible. Ngesifera pasapun me possible. May tufits at sibu kesiwin. Ngiate kesiwin esejak fish ferrichek we ite metos medicine a okay. Mayor katarabas ra soring nor gugun e warrior. Ra soring nor gugun rueyer. Ruever weir. Ige feridikir. Ige verip norusen marawer. Nge still ilmichek chiwen find out nge meisek ora kots metos ige ots metos dan marawer. Ilmichek need arabungeri Christ faso medicine. Iwe sise kabas fare segesirat sibu discourage di soring. Ren at sibu arage be impossible at sibu kisiwin. Mede sifera basa pun ikereven mirafen soring ikereven soring. Ila uge sapari ereven mirafen soring. Ereven miranom na Christ. Karen nerong na marawong en mi parkura ekara area en mi ribuaking out non. Maybe yes sibue ekki siwiri sibue ngeri Christ marawatse beri. Ye at every level yen met sibu sibu pointed out. It ngan ebe level. Ebe op kara sosot ikap kara pokapang. Christ ida buare sukap kupok kufati me Fair coach mi to ribut ngor kupok kufati nibu meri rap kara pokapok fair wirichat. Igaveri rueru meri rap kara weakness ngechak one time. Nye coach methods we sibuarage it's a ongoing process. Ngevet si wache para pechakura. At si bubusi pacheki barawats nyeri bet pai perapasa e. Ikapun marawats ese me fully nom fan met pai berai tigeri gits. Yobi wase ruchia at si bue kesi wuri. Ikapun marawats mi fen fitigeri ekewe marawen rochopuag met pai ben mi apasa. Iwe fairy words. Fairy words. Me yet si bue fiti bet pai berere. Nika kesi wuri barawas. Kapasis dan bauru. Ifausura rabas epotogori meriro. Ika pachakuru non marawen sore. Ika barawen. Iwe ngabukat sepati or potete guru. Kosobochen
parfiti berangeri karatia ke karesia sapun nibu wagisin egon me oru geri egon me waru. Yei bet paiberai tigeri kits. Yei wewen minne wawachen apasa. Oboe tiperi poe ewagun mifen epoe emori gebi. Murin ausap opuru ate mocherian fitu gebi. Nagari. Ewochinnuku mete ipore ako apasa. Ngeri kocha karesia. Ewochinnuku was in that first section ren mete ipore se apasa. But that's the key. But ye si buara but kien era wasodeng ewa bachakun. Era opoti peri poe ewagun mifen epoe mori gebi. Murin ausap opuru ate mocherian fitu gebi. Pon expressed ngerigis. Pun sipobut ngerigun mifen epoe emori barawas. Puri gabusian no fere mori erogun mifen. Iwe epotogori orats pachakun atisap oporuete mocherian fituk. Mocherian fituk. Checheberi paibera basage the spirit is willing, but the flesh is weak. Siasine ye keeps me weak, keeps me apagapang. Nge ewa spirit of God. May was willing may pachakun. We wet sipa furry, sipa surrender our will. Surrenderi fagateri mocherin netibats. Ngeri ewe kakigageri ewe influence ewe gun mifen. Iwe make raya. Sipotogari tufsirat sipo kufati mocherian futugats. Sipo sapora. Rapun mocherit fituk, ga fitugats, augeri minne gun mi ferabochen. Iwe minne gun mi ferabochen, augeri mocherin fitugats. Ekeru mochen ra ukufagan, we wen pue osap tori furry bet awawache furry. Nge aregun mi ferai merikebi, murin osap non no fan neverien ekewen. Nuposia non nom narawagun mi fen. Okko watsin nuk ware we riri refinas me kot narats iatek. En niari en ankabas ike paipen. Fagatari ngeri barawatsi deide ren. Ike abusia furry ekki. Iwe wagurun kot atori non no rich. Yen afakun afatabasar was Sises. Yen a watchen bue maramare bue ennigara ewen nigen kot non. Ewagun mifen epofakun mochen eposapuera be emeri maravan. Ike barawen ewe soden nubura orren. Ewe mocherin chiegeri Sises fanso medicine. Ewagun mifen epofakur furry ewe ururun god. Non ewe araba story arabwe urusetsu. Kabasis lamba fisu. Ike fan kera uwangun mifen epo buenon marawats ike pun ewagun mifen aron nokrets. Karesia sapun nibu wikisi rueberu geri rueberibu ike beta para itigirigits. Ngeyei ekewe uwen ngun mifen. Tong papa kiramwe mosorotam kiragirats arabasets aruguruk. Tibetekison me tipopora esaporots anu kaugeri ekisakun fefer. Iwachakawir non Christ Sises ra iriabegesi mocherin fituger. Mesakular mocherian ngau me mocherian neruger. Ewagun mifen afang ngerigits marau. I epopan fakun neberi marawats. Iwe meti pon ai tigeri kiwachar karati ai ke karesia. Outsean ikiage ewagun mifen epoe nonokrets.
Iwe potogori ke siwuri marawats. Kich warisich sisadogari busi siwuri marawats. Sisadogari busi ke siwuri ach marawangagari sibwe marawats. Ngebet kich siadori furry. Siadori firata ach sibwe ausseringeri ewagun mi ferige ewagun got non marawats. Obedience. Atsia ausseringeri ewagun mifen. Ike fangeri ewagun mifen atsewe will. Ike sia borwete ewagun mi mocheri ewagun mifen not kich. Iwe ewagun mifen ewabusin produceri uar kewe not kich. Ekewe ua esapusin uats. Sisadogori sibo produceri uan ewagun mifen. Ikepun ewagun mifen eseron nobrets. Ngike ewagun mifen aron nobret berarabas. Iwe beikira ewagun mifen ewabusin produceri uar kewe menon marawen ewe arabas. Sibuchek eri gari example. Awewechek ikegang sibuarage efforts naivis. Ikegang efforts naivis. Iwe ikegang efforts naivis nga buchek parueri naivis. Igebet nga sitogoru bwe ueri nu kipau ikebango ikepur nga geben ikegang efforts naivis. Irau suchek pon kere wagun mifen ikege wagun mifen ese nonobrets iwe sibuchek pan ueri mocherian futuk. Geru bore wagun mifen e boron nobrere berarabas. Iwe wagun mifen e popusi pa produceri uar kewe menon ewe arabas. Iwe bete Paulus e apasai ke apusi bwe aussering me budarung e wagun mifen e boron nom marawats. Iwe wagun mifen e potogori pusin produceri uar kewe non marawats. Iwe rubra arabas raron nogoru gera kotorok. Iwe ratu fichin kura uen e wagun mifen non marawum. Ekewe fer me wurinna. Pari iki beta paruchia. Tiro. Iki beta paruchia menon ewa souding. Atsibu kura benar ewa souding. Atsibu dogori pon siri usure ewa souding. Ewa souding. Ike ewa chore netita boraburin Sises. Iwe ese orang war kewe tu fichin ewa gun mifen. Tu fichin ewa gun mifen ren. Awewe chek arapo tu fichin chikarate arabas. Arapo tu fichin furry maraban. Pun kapas weret char ne firat souding. Ike apo siposer weret char fagot ne firat. Pan mwen mesekot. Meirisin nabegeri meirisin ekewe tu fichin ewa gun mifen. Setan may bot dogeri arapo furry. For example, etikara arabas seriar semwen. Setan may bot dogeri gabi baroran maraban arapo etikara even seri asemwen. Kerati ekki ewa feitu serireng. Setan may bot dogeri arapo bon kerati ekki arapo feitu seri fenne. Iwe ira bata met e euchea ngerigit souding. Iwe at sibwe togori ueri ekewe uengun mifen. Use wachen sibwe wewe ngawiti meti si mochen sibuati de firats. I am not against maraban. I am not against maraban.
use oput marawa. Use oput ike nge evera yate kwareben iwe ever nera chikar. Esa bila bete uapasa. Mete chek ngai mochen nge sipue wewe fichiti fagani. Menireir epokore uchea. Menireir sipokore uchea ari non marawats. Iwe euchea atsipue euchea ari gafen mocheria iti are por rich. Sipue esukusuku are por rich. Ekkewe wen ngun mifen. Ekkewe wan ngun mifen. Pues Sises erage owato uri sinneri. Owato uri sinnerir ren wan. Rer war. Owato uri sinnerir ren war. Siato uri sinneri nur setar keo chorke. Garu setar keo arabas ke chonneng seri war. Paridau sucek ngeri daun Sises arabas ke chotta bora buri Sises. Sipupas sinnerir ren metra wari. Nivu sokun marawas soureng sipue checheveri. Nampai met nagorangun nawochen. Iga, what is your motivation? Fari der yen ka fer yop karagang iga yen ka enigoro. Ewi kororit sapun nivu wakisir egon meruari geri egon merivu ye beta por aitigerigic. Sian nofen everien en Christ wetchen ngerigic. Pursiasiri pue even arabasa mero fari den arabas medicine ye minne ir medisira eti non an mero. Busaro eni wuri se fari puru umen me abasara wakisirara. Sian nofen everien en Christ wetchen ngerigic. Pursiasiri pue ever arabas abero fari den arabas medicine ye winne medisira eti non an mero. Abero fari den arabas medicine. Pochakkewi marau resap chiwen marau fer pusiriter. Ngere bore cek marau fari den ewebi mera o marau sefen fari der. Nambaru nefin ge relationship. Kobe akowa ekots soruk. Kobe akowa en arabas mochen ge en arabas osupang muen om. Ewi kororit sabun egor wakisir reberibu apor garuberuari aitigerigic. Esa poreve nevi epoche kutta pusin ar feyets. Nge epoe par kutta feyetsun chietian souding. En nom narawe kun keritsu gare sisap kutta en me arjek nge epopon arts medicine. Amen. Ewi kororit saputi wakisir reberu apon afatagerigic. Nubori wan nom neile kyobi apagapang norar nukuruk. Wow sutsegeben mi apagapang mereir. Pue ube asore garro. Ye usun ua marawari sakun marawirisin ne sakun arabas eseri filifin. Pue botogori abarawa ekos mereir ren met epotu fisingeri. Mete ipore aitigeri ko chakkorri dare anom nein me yes don't know it's piper sugar and arabas vi apaga apan nigiri mi apaga. That's the point is this. Nupur para anom nein sipuchigara chachuk apan meri giri nigiri chachuk. Esa batoi apan watoan rige metekan ne fira tsara bufera soga kitchon nerias. Iwe ke afur yera iwe sapore batchan muchen ara bo seringeri gebet. Iwe para chekera geru nupon mesi po chiechigeri chiechi ya chiwe besi po pon ifa not necessarily stoop down to the level nge sipuche
but we ti me the ranom non become one with them. Iwe arisir seri yawe reronawia. Arisir seri yawe reronawia. Number again. Met biutia ngoruk of priorities. Met of priorities. Met eutia ngoruk amkopo Fouten nugun irisub again non marawo. Met eutia ngoruk. Met kifar omna priority. Amkopo Fouten nugun irisub ika non marawo. Met kopo awatte of fatson mekutta nigen nugun irisum. Ika kopo acho gari kopo apachakura on marawen Soulang ika barawom me Sises purepoe nigero. Ewitti woti sapurru wakisir waru gari agon. Yebet piper aparaiti gari kits. Wa watcher pon non ekorerien fen medicine. Man reboyadik. Man mi bin ferden god. Reboe Atekiata bur norariadik. Gersap song ikariri. Wapan mocher po kyo fefin reboe ufeufuts. Reboe aukatsu ufer o ufeuf sakuruf mi fitzgeri Soulang. Resap furesi mekurer resakobaten fures. Ike marawar kor ike fau autea ike ufeuf mi mummong. Ngerebe vol degerir verfer murinne usura fitzgeri fefin kara mi Soulang. Ngang ni sirei purei wagisin Paulus se address sirigeri fefin. Red met fefin rebo Fouteri pue epotogori sinnera purir Soulang. Ja rege resap korban ifa ennige tsuba gurer ar Fouten tsu ar furesiri bagurer. Mayor sakun fures kits mi dogori rege o akon ma patu macharan. Igebet Mayor refaso kan negeri furesiri baneri wagao ser wow. Oh my goodness. Meri apureka pori me kapasen awachige meri igawsa basagi ekikits. Whoa. Igaberi reponam naro kapasen merika. Hey, look at me. Ikiage mi befi nge airausun furesen magurom. Iwe da betera Paulus efos usun. Eatres geri tiboti nge redige ida bete po eitiger ko Soulang fefid borasap furri. Esior ngawore arebe Soulang gerebe fefin fire Soulang epoe furesiri baguran ferder arabotottaruts me nibeributs. Hear me out. Piper esior rege meitibis avkopoe atattaratsu bagurom furesiri ren arborigiriguts. Yavete Piper esesari ke kapas ngeri kits feridan. Ike pun ka furesiri bagurom nge ewe fures esatsu ferder avkopoe eributsu irisum ikepan ifa ennigarokot non nge ka furesiri mogrom prayer avkopoe attract attention ike attention ngoruk pusit. Yei mete Paulus kapas ngeri tiboti feridan. Iwe esa pucuk fefiri chogei kei wogesin repan relate ngeri. Fefin kapasorok panmen. Fefin kapasorok panmen. Men sibupan kapaswar char mi paror Fouteri risich na baraberi risich. Kitsi panitsi upar kesi wiri buesa parira Fouteri ke na barabere Soulang. Ike kagreben men ngafito fera rausis mi bagi. Ufan muse saburi buseri risin agi chagapon me marawar sein me bete kan ibaraka yusir beiti kan met Fouteri be Soulang era.
Eriku up, Sibutongori di Befugan yap. Esap without so for the episode. Yeah, you get the point. You get it? You get the point. Pauli said at risk Gary Timothy if also for the ever faith respectfully ever soaring. Nye kids man, kids me busi pasirei, if also that's a boy, upon a degree to receipt, he got his upon Fouten, John Nukun. Koros is a burrigat wikisiri beru, ye bet absa. Iwe pokiten owa marausefen, fiti Christ, ye binne obuana weabi kiek war kubet toss me nom neng. Ja Christ a mat ye wan anerian mat min nom nebri fitin God. Praise the Lord. Praise the Lord. Osi poti beri, e kubet toss min nom neng, ye saba kubet toss min nom ike war frifan. Ewi Peter sabun urigat wagis urigat ngeri rueru, ye wet abor aitigeri gits. Ausap eri Fouten nukun. Pue opue niats rien sokun furesin mukrevi are maribi marawar kon are sako baderuf o wafuf. Ngiabiri yats epo peren minne annom nonneti bebi. Yei eu niats esa foku togeri siwin. Aor rerebrarabas mi dibibecheres oruk potete. E sokun niats a fokuru chea mwen mesen God. Amen, Mari di God. Nu buen er so fos sabuen. Afito pure sabuen ga Nathan. Ebet sek neer. I so what's that see look it up pusiri ga if I we bufem maniro. Dai so nu ku ga bufen sabuen. Nu be kota kakeri pure ro epiti even no chesi kewet. We Bible ai tigeri gitspun. Nu bore wa manichi a toro. Ika u tamwen mesero so fos. Iwe so fos an nagari atetsun me mare chiri wa hafokura pasage. Iwe o se seri ye got e po firate pur kingen Israel. Iwe got ai risabu en e sapuirati peira. Iwe apan eri risabu en ebi arabas. Awakura nukun. Ngegang war negeri netiban. Abi arabas awakura rigatsun nukun. Ngegang wakura nibatsun netiban. Iwe sijaga ratei pun paiberai tigeri gits. Nge nigatsun non marawat arabas. A nambai ga euchea napseri atsi po Fouten irisit ngeri ekkewe kon me sinfer me korfen para furesim magi bekuratskiewe. Meyats niberi birds pon kot even kot mi niberi birds. Meyats si potuburu irisit po pachakun. Ne paipere ererigits pues si potuburu Fouten irisit. Atsisap enniga nukun nge warero non. E fera pasage si po Fouten non irisit. Ngeri ekkewe barau burinne. Pun ira ewe riots gawe a teots e se togori e po siwin. Ira ewe sokun nigiots ge niots me a teots kot afakun eteri. Point number rueru. Tuburu fichi sipo baraweri faso medicine. Sipo tuburu fichi sipo baraweri faso medicine. Ebor consistency. Ebor consistency. Sisap maraweri gerei nesor sari kitoro. Murira para torari ren sapa maraweri. Torari ren sapa ni kitoro. Gesi putogori rege. Nu posaron namne sore sapa Fouten sore. Ngaru posato very good fan. Sapa re kesi wiri Foutat sapa si wiri rogeri Fouten ferifan. Esapira. Si potuburu fichi pues se fakut tuburu kapasen kot non marawats.
Se bu fakku för i det ben kod faso medicin. E por consistency. Si bu barawari met sia afarafara. Parida e warer consistency. Met sia afarafara. Si bu busipan marawari. Pure se tufits at si bapa saots. Nge as verfer meisa koroseri. Pun erasak kurarabas e irausun. Iwe ekkots nu bu repukura. Iwe repuera geba chotsafara. Iwe chotsafara. Popotasi rare bue apasa. Nye ese busim marawari. Me yora pui eka so nere ewa fos emiritacho. Emiritacho. We rika bas emiritacho. Kai ke miri diarabas. Nyer ke se busipan marawari. Ikegang use busipan marawari. Iwe mi yo se kisakun. Ap. Ese fakut tufits. Ese fiche ane ba sourega bue. Apa sa ike e bue rege. Ei, kasapirausun. Kasafuriera. Nge fichiro. En mi busipa furry. Ngegang mi busipa furry. Pure seor na botari ke esor marabaran. John akotoroki ke John absurd furuk. Iwi darapon nagorug nge esior consistency na maro ke se barawari bet ka farafara. Iwe idarasap nuguk. Idarasap nugu ge ere besouring. Idarasapon nugu na met ka pasa. Iwi darapon rege ere bechotchafara. Darapon rege ere bechotchafara. Ke se barawari bet ka farafara. Iwi darapon amere uchia por consistency. Ike sibu fakun marawari bet siya afarafara. Sibue sisap choksoregin non efanso. Nge no records faso siya pa ni gitarat soring. Sibu tuburu fichi marawats po sibu barawari marawas soring. Sibu fouteri foute soring. Furry bet kits mi gura po kapasen god mei mochen po sibu furry. Mati sabu röberiget wagisire geriuriget. Ye beta apasageri gits. Murin Sises akabas ngeri eho bicara rabas me nerkio chakke. Ekeo sensere nuk me ko farsi. Aurar pung perbawe yan Moses kewen. Ye binne obuanne aso si o furry beisi minne ra uteri kebi. Nge osap epuru arfefer. Pun resap marawari minne ra eri afarafan. Oh, wavet wa. Mavet wa. Kerko farsi fakun osupang ngeri iyon eko farsi noro faso Sises ekeo ratsek siri arrebo poworichek. Ige siri arrebo afarafara ngeri arabas ngeri sewoseten marawari. En gagang kits Ikeapun arabas resetowari gura Christ non marawats. Ike resetowari gura Sises men non marawom. Iwi rasapan mochen arabo kesiwi. Ike apu sai dagari git soring. Nye sise marawari marawas soring ike abet pai berabasa. Met sakun sorek kits. Meri sipune baca kusur ki farsi. Siasak pon afara ike aranara. Nye esiorat sipue marawari. Amereuchea arebor consistency. Afara me marawari rebaca kifaga. Marawum ikerei nesor penon. Fouten ikerei panesor par penon. You need to be consistency. Mayor ever one barun. Mayor ever one barun. Gan parrong naran afarafan. Iwe nubodakan firi benni ufe uf. Iwe ekan nennero noraro closet iwa yatik. Kot.
Menirein ufeki bu ufigerei. Pure potogori enni gakora. Menirein aki rausi si bue pun epotogori enni gakora. Menirein aki nektai ke wotseri pupare pun epotogori enni gakora. Iwe kabas wore charne firas. Foudats arabas. Foudom ikä foudi. Epan ereri arabas metsakun arabas kits. Foudats arabas epatogori pat puerate ge kits nöriö ge metsakun arabas kits. Ge erebe souding iwe ko par fouderi foudes souding. Ngai siarage ko puea nektai ko po ufeuf sekit kau fo kewer mio sen fa expensive. Esap wirau so foudes souding. Nge methods pai bereiti oruk. Nge potogori enni gara got non. Ewe iravet si po ufeu. Iravet si po furry. Point number ibu say waron. Kopo tipite kison nor foudom. Tipite kison non foudom. Simplicity. Simple. Be simple. Gibet ei say gora point. Kopo fokur simple non foudom. Don't try to attract people to you. Mayor Parosen even si borage youth leader. Ever youth leader ngapan may even one bar. Ever pastor. Ferry arakar kusukun narewe youth class. Iwe akvirage bior even ne nurkioe serrefe. Fouten mei sarokan si borage bei met putogorere refilling. Ike mi pace riga vi taitike meteka. Iwe iki wavete putogori ereri ne ye serrefe. Mete putogori furry put bua parosageri de ye serrefe. Ye use watcheri bua choureti ban poete ki ngai we sita ike woput. Ye vete putogori furry pun. Epue we weiti usuro chean irisin. Iwe ewe one barur gewa pastor gewa youth leader ha. Apa sa? Ma ye nevi bi kan siri usun ewe tots kon. Iwe veri siri right at a bur. If usun uitsear kon. Iwe tsamong ge buarage meiri siri apa sa fakun uitsea. Ike ke yori fugani one bar of gold. Kabe we was mamong. Okay? Iwe iarra garaga iwe ya ebe tots kon. Iwe memwen mebe murare sawo reki fai metal detector. Ike kiwe pisekiri kereis ragarebe tuete ike ifa extractiri erkon. Ekkewe serafa rapperi weri geri dore sense ike dore youth leader rarage. Rekar tu for fun. They do gold mining. Tu pun puang iwira ifaiwe kutta kon nore karosisen neri biaron non. Iwe ewe sense gawe youth leader gawe pastor rapore. Ngebet sakura rabassa kan furry ekara. Ekare dogori tu etio pun iwira age karakon. Iwe ekkewe serafa rapore
only ekararabas irmi tawori affordiri ke kan irmi kapo me respected norats community kan me irmi wo iwe ewe youth leader aireri norkio saraf aus serigat pengai buer ge wet we wen iwa pasaki ngeri abi kraringin abi wese wese reuchea irisibi wese wese reuchea a wese wese reuchea ouchea boge serikon iwe ike abi bi ouchea serikon iwe ekio piseki ke kio fabi ouchea referseno opora ferpun por esa meseres adevere bocek no iwa agirige witarro iwa to woriro furry bebe dan mochen ngerige ro pau nege bedche kirori iwa rega pari rau subi abi wese wese reuchea irisibi wese wesen euchea iwe ikeowa ebecheresi me pueri irisibi wewen abi ose suferuiti irisibi wewen owerege abi ose euchea nye abi ennetire abi euchea irabota ike ago poruora irisibi ren fout me urge esap ko pare kan mi ekan mesere look at me ke ekan rakur pare extravagant ike ago wa faku poruachu irisibi be simple simplicity in your dress iwe abi owa attractiri ekewa when man with respect ikekwa when mi uchia ikekwa when mi tibachem ikekwa when mi orsu ferur ngeka wachek fakun perara irisibi iwe sepani firi sakun when owa attractiri ngeri kebi busit ese fakun ni firi po wewen ye warago nagari ese firi yera mocha nagari ye bofitto iwe seri era nesen ekkeo serafu ekkeo youth iwe ra fakku tubur fichi fouteri risir enni gora got non marawom enni gora got non marawom fouti marawom nge esap nukun irisu dress simply metsi ferere kesap korpan too much eba souding man ikafefin sipu ban tuburu fouten irisich meibung usun noratsa farafari ke kabas ke ponara paibere bo aitigich re foutats iwe mainly ekon pan foasa tres geri fefin yebepu pakich man mei baror merich yen mei bar foudan mei pan ge kichi batori nuro war foudas mi dori basero iwe ge paibere aitigeri kich po sisa sibu niga non irisich gaguruch napseria sibu enniga nukun eweiris luk sabun gon meru gisire gon meribu ere murin asa porare kapas ngerir meirisin obo masa otuburu chu kebi seri sakko baten mocheria meirisin pun marawen ebra rabas esap nogorong won met min naurien irawo are afakun bisekisek amen amen mari digot marawen ebra rabas esap nogorong won met min naurien irawo ike afakun bisekisek si bori bori tiro chobo kisin ne puterewe era na puger rob sabure gon meru gesiru osap apuru powe ferifan nge opwe mut geri gote pwe evuri gebiro
o a surfer safari urusan neti bebi. Murin o bue togeri sidei deti penkot. Remet mi burin na me urusats pon met mi apapai kot. Ye bet afokkurutsi agari git sorak si beferi. Kasi bue marawini. Si bue feri mete apapai kot. Si sa feri mete apapai aravas. Met nurse church leaders me leaders in our community. Maybe me sibuban arabasers ngeri chara ruspuri rabet pai pere bochen. Es ngegai sera gita sibu sufuru ngawgerir. Pai pere rabes sibu apapai god. Non metas beir sisi a feri. Sibu feri feriden god epon nigaro. Me yore testimony ngawachiri puwati de firats. Memoratsi bue esi baroi. Ati kia fagari gas tieti fagar nor kabasen kot. Ngai buser ngeri gebi e fason we tori Meriga Narawasop Oklahoma Tulsa. Kan mari di got kreda pui e karakagang non ewe United Airline. Gageri ewe United Airline. Iwe mari di got puri we puruwara ra kameri tikiti wa tu fisipa tu ro ngeri pon e betas mi e chi ageri e fabri. Iwe merom aiwe uga kukura e ka chon nonom Meriga ren Fouten awewe chagi kia woi bukan tiru wabia tiru wab bukan busara tibis bukan wau kige esap seri karats ti parots merom ukan kura kia uchachu krekan nom Meriga nge Fouten kan awewe chak krekan fufu kachaket miosisen marun ekan mi katabo beur ifa rausis me parkan mi marun akka kan rekai tagri bini ke faiwi darkewe mi kaporo rachawer wa kare ki wa patai eke Soulang chachu patai rafu the gangster patai rafu the gangster nge pokiten ngai sewe ti ge berri kaya evderi bi fokun patabat wira pure kewe arabasi ke chachu ke kewe Soulang chachu sikakuran non arkan life igen non arkan ifa sasigir kara rato useri not fair nge irmi fufu kara jacket ke kara sweater mi maru ke kami rakawari ke katbini usefakuru we ti ke poketan Amerika bi patapati la binne bi uchi agrir arrapwe ufufu kara nara to rewa be pusi pari beri pur Amerika megera wa find out wa yo wa ye popum me we kiara basagari sakun Fouten pura sa feri den ar rebwe a Fouten chagrisir enni ga chagrisir nge pokitere wa der ge ya bi sakora yo bi uchi agri arbu fufu ke pue krede bati wa rasem meri ga fermero iwe uchakore ekki pokiten ngau staging eri aiwe a testimony ngai pa parosa. So with that in mind me aiwe view ge perspective ngeri kan regar fufu kara sakur fout me barin me we kara if aiwe suwairi ge kan me bini we wakar kara gar fout gangster we waiti uberiga nori burin ngang mever pui abai wa akaporaus nugun ewe motet nugure motet ira bure buin esennet ga bocher kurak fite kurak waru ga kurak tiu ga fet kurak gon meu ga we ai wa gar akaporaus me pui we iwe
Ebe John Meriga afito. Iwa nete akim. Iwa afoskeri piweben. Iwa tigorios metochewe. Epue agiseri piwe. Iwe piwe redige epue. Epo giriro pure seor metochewe etigor. Seor metochewe etigor. Iwe fe firame por pecheu. Pira wato kecek wato par wato paros. Iwe waro. Sapa pato. Iwe piwe pa. Seor metera ke mochen serie. Seor rei kerero. Iwe piwe akapakunu do iwe rerie. Ketechek ekieki kopa fosa ekra sakura rabas. Porque chega fosar iwe irmito ori fos tigor metoche seri firifir. Iwe ngang mira fegeri beriga upufakunu seringeri bebetrairi ipun. Ngai sisiraneri. Iwe gai borok pun naro punin ngami iweim akka pu feri dari potuburu pura sapat makuri gachawi. Wa baru fekko jacket musen marun si berde tabu bun. Iwe pon erausis me pon marun neuro shoes. Neuro shoes me pu boru beche boru safu gasapat. Iwe ngen non era burin. Ien mete wa afis. Ngai wesen meiru ren. Use sirige puiwe epote bereri bet mete we afis. Ewe John Meriga. Ewe fefin. Ngai use kukura. Use siri. Epo kereri we epo kukura. Nge araren nete awe kim. A foskeri pui weben. Muriri wa asap egeri. We yen met ewe fefira pasageri ke ewe John Meriga pasageri. Erre. My friend. Hi. I know your friend with Jesus. I know that you are Jesus' friend. You will right on your keep it up. Keep doing it. It's good. That's really good. I know you are friends of Jesus. Naro buring I was a meiru. Waran nagari Fouten kiwa already see wa ita nagari pun upotogori sirei ke met pata epo sinnero pun kits no go choraga. Wa ka pusiran chaga giri kasai gai fuf chaket isai gai we wakai isai gai ruk sus Fouten ki use sirei gara mas potogori sinneri pun ngaga besore pues a pusuras no kuabi gachuk ike awai yar kits mi togori fuf ifaiwe ekan mi pochen ekan resebarun ekas search fuf search wasan wer ekan fout resekorpon ifa meri bureka go me para rage met ra mamma gerre bo nuro ike ngapotawe ewara basetogori sinneri potato gori apa sawe potato gori rewe ferdi iwe nore ki ek wa utir me yat wa god ko se wetse ko parisi ike apun esa buer ke tira tu era fefin iwe wati war reok non marabare Sises ko pore agi serigem ko pore ekirara serigem purfen meri gafet distracted e fason ngami spent ngeri bui por waru gu god e wa you Tulsa Oklahoma ferdi den buiwe potogori ore faso faga iwe wachak mari tu god ai wachak kiri sogeri god pun ngai mekirots taro purin nge se sirei pata fefire togori sinneri pur
kits tia Sises. Otera beri meri God efesugi meserewe fefil pure potogori sinneri ots met tots ngagu se sinneri. Meri benor ititit apkabas mebokutukutum. En arabasir michakap surfuru rasirige iwere binnan ika iweteran eva souding. Jakapasateki po feri ten si botewuru mokutukututs tewuru verferuts tewuru uwan apkapas. Puri kirabet ebotogori giveaway gabo sinni loren puri erebenung ko choragang igesa. Nabaron iwesi botitti gorrogun mi fere bwekke mergich. Eboran nam marawats. Usia pasada ei fer desipwe. Hey, nagari gagab sourek. Hey, look at me, look. That's not the point. Nge nuboregun mi fere boran no friom gawerun go de bwemaru. Iwe ebo busipan arabas rebo busipan sinneri God mennon nabarapom. Mennon nikiriku. Mennon Fouten. Iwe kiriso jabur ngeri God. Pue sa to risapurora skeffe nori purin. Checheberi pai bere bechekurageri ngesisap epuru power ferufan. Ngesi pue but ngeri God pue kesiuri ba surface feri marawats. Waka porarian metigor. Pue abuite. Nge God busipan emeri arkabas ngeri ebe mebe kits. Met miuchea atsi pue barawari me fouteri. Pure pu pueraro. Nge kits non God. Nge kits choraga ferte God. Ikiapun en mi kakaton no chei video ike fitikits warats life igerei genori purit. Nge menorin neserka akusseringeri eikapasen God nge kasineri ge en mi banit apkapwe ekesiwiri ekots metos menamaro. Ngai wati war ngorgi kosewasen kopwe usseringeri mögugun God gor. Kosap turara nari faso. Siannam narawe year 2000 ika nari year 2024. Ngai bukabas warchar ngoruk ara wan o siri bet pai berapasa. Ferufan epofen urera retibis. Ferufan epo ngabro. Irabin ne gabu garong mögugun God ngoruk ikerei. Ikabu gebe fige God mi mögu ngoruk nei my brother, my sister, my child. You need to change your life. You need to surrender your life to me. You need to surrender. Abra closet ngeri. Nope karasus ngeri. Nom na wori ngeri. You need to surrender iwabura ngeri. Gewom na toraku ngeri. I challenge you. Ikapur kebe fige kot mi kabas ngoruk nari purin. Non ar kabas. Etiwa kabasen God. Fitiye me yatek. Sipo yatek fugariye. Sipo tigor ngeri God e parisikich. Siawa God mira parap noneng. Siakiri so sapor marituk. Reram ubewets mettong. Sakiri so ren. Ein neser kapan. Pusir pon aitigeri kebusun Fouten me nonnabure besourik. God kapasirei kapusipon kura yen epokeren pariye yare poe meripon sinneri seferi nge mi batawa usoru
ye arrogor kabas iwa wochere bu bar kesiuri seferi barawan kot kasiri yari arabasar na wi wati got non marabar sises kabure pusipon arisi pure botogori bar kesiuri me bugu seferi me fang marawan ngoruk epo barawari ekkewe bara grafits ngeri marawan ebe chotta borabur sebe God with the power of your Holy Spirit impress upon hearts and minds arrebo fangor marawer yeje moment arabo too late kiri so sises ram tong ma bebeuts ikke yats yatek mats ti ngor non itom sises amen 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 iwe fakun mari di God pakiri so chapun ngeri even me berabi yen me kapon firate arabo fitigits nori fason ats ke fagat bible ko se wotse ngabu kapatti gor pote de sefen ngoruk passabu arawe fitigits next time siboka para cho geri epo purit even Monday iwe se obachi echi fagan purin nesor sisap mo kapachi echi fagan nge purin Monday berets chorkwam iwe bekira sibopachi echi fagan sefen ren at siboka passabu ero at kefagan en kot kabas iwe kode bar feyet chuar kabas ngeri gits medicine ore kaponon no God bless you sibopachi fagan sefen next time